May ni somni paruk sang ni somni paruk thole ni ani bazar thlir tu te chibai ule US le Iran in biak na lakal tuang zela in rem na nei turin be seina sang hle heti lai hian US President Donald Trump chuan Iran nenan in rem theiani chuan an in rem na chu omzenei in rem na ro pui tak anianga chutianga ni lo ani chuan an in rem lo lo ang ti asoi Trump hian nimin khan truth social a post siamin Iran nena in rem na hi aro puin omzia nei hle dona ani lo chuan in rem na om lowang atiani kan hriat vek angin US le Iran hian April niriat khan in ka hai nein in rem na puitling zia ngai tumin hmalak zel ani heti lai hian Strait of Hormuz chu Iran chuan an dang zela US po in Iran longchol na hmun ten dang ve zel bokani nimin jing khan Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghai chuan Iran le US chuan thil lian tham tak taka amor an bok to ti asoya chuti lai chuan in rem nan zia nge nge don ti na ni kherlo ati thung Tehran khopuya news conference na in Baghai chuan he thu hi asoya Iran le US chuan an in biak na hian kumin February ni somni pariata in tran in dona ti top chungchang an soya Memorandum of Understanding point song palia in rem nan nei deuh vek to thu a soi rualin nuclear chungchang an la soi ri lo ni in a soi bok Baghai chuan in rem na chu nei po ni se US chu an thu tiama an ding angem ti an hriat lo thu le an rin tok lem lo thu a soya Iran chuan tu te vauna man hlau lo ni in a soi bokani Baghai chuan Iran in Strait of Hormuz paltlang long te chu helai tui pui kong an man man an lak sak thu a soya abak poisan lak sak lo ni in a soi Foreign Ministry thupuang tu Baghai chuan longte hne na tangan poisala ki Strait of Hormuz mai baka Persian Gulf le Sea of Oman na boruak tha le hima om theinana malak na turin an mamo ni in a soi ani Strait of Hormuz hi tun hnaya tuyal thei le gas phur long tamzo kin an chua san le tanta ka wangin nimin khan tuyal thei manchu za palia ya tamina tlaniam ni in puana ni kar ni chunga oil manatlak niam lai berani Reuters chuan nimin khan Brent crude manchu za pali point pathuma tlaniamin barrel khat dollar somkwa pakwa point pakhat bial manania West Texas Intermediate manpo za pali point pathum paruka tlaniamin barrel khat dollar somkwa pahni point pahni pali ani antia hei hi me ni sari hnuwa tuyal thei mantlak niam lai berani antibok nimin khan LNG tanker pathum chuan Strait of Hormuz paltlangin India China le Pakistan ramman pana Iran tuyal thei phurtu super tanker po thathum zeta tang khang hnuwa China ram panina chuak ta ni in puana ni bok heti lai hian US le Iran in kara palai hna thok tu Pakistan sipai ho tu Asim Munir le Prime Minister Shehbaz Sharif te chu nimin khan China ram khopui Beijing an luta China chon Pakistan in Middle East remna le monna om theina na theito pan chua chu lo mom man ti thu le an lama an tranzel don thu an lo hril ni in Pakistan TV te chuan an puang ani heti lai hian US President Trump Muslim ram te chu Abraham Accord a mingziak ve turin la thlem meka Abraham Accord ti Israel le Arab ram UAE Bahrain Morocco le Sudan ten an zia heng ram te le Israel ram in kara inzom na thaom theina tura in rem na ni kumsang ni le somni khan he Accord hi ziakin ni kum khan Kazakhstan chuan minga ziak ve le tuna hian Trump chuan Middle East ram tamjok te chu he Accord a mingziaka Israel ne na inzom na tha nei turin hmala le mekani Trump hian Muslim tamna ram hruai tu te biak thu sain Egypt Jordan Qatar Pakistan Saudi Arabia le Turkey te chuan he Accord hi an pom thei don ni in a soya Iran po in pom ve thei se adu thu po a soi hialani heti lai hian Saudi Arabia chuan nimin khan thu chua siamin Israel ne nan in kar ti thatura Abraham Accord a mingzian tum lo thu sain Palestinian ramdin tum na konga hmalak na rin tlak om phot lo chuan Israel ne nan in kar ti thatan tum lo thu an soi chianga President Trump na hi an hnolani CNN in an talan danin Saudi Arabia chuan kan din na alangai reng Palestinian state din na tura hmalak na mason naom lo chuan Israel ne na kan inkar po din hun ngaya ding zelang antiani nimin khan Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf US ne na inbiak na Iran palai te ho tu chuan inbiak na chunzom turin Qatar ram khopui Doha aluta
Arwal hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi po kalvein Qatar Prime Minister an hmudon ni in soyani. Reuters sinanta lan dan chuan Iran team hian Iran Central Bank Governor po tela Strait of Hormuz le Iran uranium thitfim sa chungchang te baka Iran poisa tam tham tak Qatar benga khoi chet theilawada mek chungchang te pon soidon ni in hriata ni a Qatar hi US le Iran inkara inrem naom theina na hmala tu zinga mi ani wangin Iran hian Qatar official te hna hian inrem na turan thil phut te po chiang tak le ril takin an soipui to don ni anga yani a tunhaya US le Iran inkara inrem na nei thei mai be seina len mek laya Qatar rama Iran mi poimo ten zin hian be seina ti sang le zolani soitongin Iran hian inrem na tura point som palia US nen in lungrol nan nei de vekto ti an soya boina ti top na ni US in Iran adan pin ti topin Iran point Strait of Hormuz adan pin ati topanga Iran poisa khoi chet theilawada chu chu azalenin Iran chuan tuyal theyathon chuale phalsak ni se ti chu tunan thilphu tani a Iran nuclear program chungchang chu ni somruk chung in ka hai nei le phota chumi chunga soitran an du'a US official te point herod na hi thuphung chuan an pomto ni in Reuters chuan an tar langa chuti lai chuan US hian Iran an dan be nan hondon chuan an uranium thitfim to te phur chuan phut thungani ome heti lai hian report then khata chuan Iran hian Strait of Hormuz chungchang hi Oman ram hroi tu te nen an soi ho mek ni in tarlan ani Russia in Ukraine drone be na chang le tin Ukraine ko pui Kiev chu tunlai khovel hypersonic ballistic missile hlo omber Oresnik mangin an beya Ukraine sipai te chon Russia of Ukraine ramri Belgorod le Bryansk te chon bei vele ngala mi parukin nunnan chana anjinga hian no pang pahni an telani Gorlovka Khomayor Ivan Prikhotko chuan Ukraine be na wang hian an khuwa civil mi pali an thi thule hengzinga pahni hi no pang kumsom pahni le kumsom pathum mi an ni thu asaya Bryansk le Belgorod biala po nimin jing khan Ukraine drone be na wangin mi pahni an thi thu puan alo ni to boka Reuters chuan Ukraine be na wang hian mi pariatan thi ni in an ta lang thungani Kartopa khan Ukraine drone be na wangin Luhansk biala mi somni pakhat thi in mi somruk velin hliam an tuar boka hemi chanlet nan hian Russia chuan Ukraine kho puian bei ve ngala mi pali thi in zavel in hliam an tuar ni in Ukraine lam chuan an soya Ukraine le Russia hi an in changlet sak mekani Russia chuan nimin khan Ukraine chu na zoka beyan tum thule Kiev kho pui bei turin ruam man nan siam ti an puanga Ukraine ram hruai tu teral rel na mun po beyan tum ti sain Ukraine kho pui ram dang mi le ram dang palai office na thok te po in thiar filhim turin an hriat tir ngala voin lama thu thara om nge yarin om Russia Foreign Ministry chuan thu chu siamin tuna hian Russian Armed Forces te chuan Kiev kho pui Ukraine sipai mun ten be tan dona Ukraine sipai command post le an ral rel na mun te chu bitum turani a ramdang mi palai office a thok tele international organization na thok te chu Kiev kho pui chu san thuai turin kan hriat tirani an tiani Myanmar ram president Min Aung Hlaing chuan thale hian India ram ron zin dona ato turzinga Bihara Lord Buddha pian tharna mun Bodh Gaya chu atel kumin kumtira Myanmar president atana than Burma sipai lal hlui Min Aung Hlaing hian president ani hnuaram danga to na masabera India ram maron tlo dona New Delhi atlo baka kumsang ni zanga liam to Gautama Buddha an body thing hnoya pian tharna chan na mun Buddhist sa kho betu te ta na mun thiang hlim chu atlo dona ni Bodh Gaya hi UNESCO ina von that Mahabodhi temple omna mun ni in Buddhist sa kho betu te chuan tlo nge yan tum thina ni a Buddhist tamna ram hruai tu te poinan ngai poimo thin Buddhist sa kho pian na mun ani a tun thatir khan Vietnam president tolam point Bodh Gaya hi to in ni thum laia cham chilani Min Aung Hlaing hian kumsang ni le som pasaria India ramaron tlo trumpo khan Bodh Gaya hi bultan na manga Japan Prime Minister le Mongolia President te po inan ron tlo to China Thailand Sri Lanka le Cambodia hruai tu te po in India raman tlo chuan Bodh Gaya hi an tlo telzia China India ram sarkar po in Bodh Gaya hi nasataka chei hnumin helai hmuna Buddha Purnima man te chu khovel huwa pani to a India ram tan Asia khomol puya Buddhist ram te nena inzom na thaom theinan
bot gaya hi mun poimo tak atling to ani DR Congo rama Ebola shileng mek chungchanga nimin khan WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Ebola hri wanga thi hi zani somni an tling to ni na soya Ebola shikai mu chu konga WHO le pol dang te phalak na chu chaktok theilo ni na soibok Ghebreyesus chuan tuna hian thei top chuin he hrileng mek hi kan uma kan phalo ri viawani atia ramdanga dar zel lo na turin DR Congo ne na in riram te chuan man lak rana tul thu a soibok nimin khan DR Congo ne na in ri Uganda chuan Ebola shikai mi pahni an mu chuale thu sain Uganda hian Ebola shikai pasari mu chuan ni to ni WHO ho tu pa chuan thei to pan beijungin duangin an thok chak tok theilowa tuna hian Ebola shikai niarin hlelmi zako chuang an mu chua to thu a soya Ebola hi thisen le taksa tanga thil tuiril chuaka tangina in kaidar theya he shikai te chuan taksa khol poimo chu na thok theilowa omin an ko chunga thisena puta thina thlen mai thin ni in an soya tuna Ebola hrileng mek hi a hrithar bundi bugayo strain ni in khowela he hridan na hi ala om lawani Brazil ram President Luiz Inacio Lula da Silva chu avun kansar mu chuani hnuwa an hemtran ta ni in nimin khan Reuters chuan an talang Reuters in an talan danin Lula da Silva skin cancer hi atan tir chawani a atrai dar zel lo na tur le ven lok nan radiation treatment manga enkol ngalani a hetianga enkol ani wang hian kumin October tha Brazil ram in thlan puya Lula din le na tura boy pha lo be se ani antibok Lula da Silva hi kum somriat mi ni in nimin khana voi khatnan radiotherapy ala a April ni somni pali khana vuna cancer cell mu chuate chu doctor tenan lo zai sak to boka karthum lo om le tur chung hian Lula hi radiotherapy voi som pangala turin ro man na siamani Brazil ram ko puisau polo Sirio Lebanese Hospital doctor te chuan president hian har satna nei lova an enkol na hi inven na chawani wangin ani tin na tho aboi pha don lo ni in an soyani Lula da Silva hi Brazil president changlai upaber ni in kum somriat mi ani to a tuna hian a Trump ni na tan president chu le tum meka mi pui ngai dan lak na tambera president chu tum tu Flavia Bolsonaro a ina din mun ala thazelani Lula da Silva hi ni kum masa kha na luwa thi chuak wangin zailo ni to a kum sang ni le som pakhat khan shok cancer wanga enkol alo ni to bokani bazari lo thira wangin kan lo me